Hey perlo, menta kasi babaha ka sun biniang tangawan ka sini po India Gate menta la new beci new spoa chani chani dang siai te kata poram dala kamto la pra beci en ki pen mia kalan ha kani ke India Gate itana ha tangan pen kani ka view te kata por ki bun bro ha namar ba ki pen mia lan ang tay don ka India Gate tingi haban cross Tadang punya bicara ketika naik terong lama ke India bicara dan sangat bisa dapat kok Rashtrapati Bhavan apa naik foto Tadang punya lagi dari internet let's go teman-teman ini saya tay sa India Gate tingi haban cross niya na na po underground along no man cross tay siling niya na po kita lagi dang jishna kanay po bawan nga min chwa ha kanay patlong ra kumnay patchna ra kanay te tharay kidang sushna hina mal asliam ha bangawan gila cakpoy tinggal poy kami na India Gate ay mangar hoya galo ane ki bun brawa adu shibet che miya na please sa tay gidan ko fountain yung ay bahara nang nai ngin sa list tay dila teman-teman aku dorswang apa yang ini teman aku sih yang tidur lagi sendorswang kita hajin semua dan jadi kan ini kita naan dan sih jadi dengan sendur samta sendur sa may photographer dia sendur kanay sa diyan cho ka India Gate tay fountain tay kini ko umting ibang lang kumatnam tingin lakpoy hang ni ha fountain tay kipin miya kani kanlan perlu kan tungkut dah ni kini ke video bang la thai palat ban ya chala pus ya na mar la shit long la palan ta bandis ta chapo Rashtrapati Bhavan ta ka khamchinge ta la thai ban na yang sula ya chana ma bala shit palan sa bang la thangan ta ta to ko video ta perlu menta ka singai kan tungkut dah hang nei ari ya ta perlu menta ka singai ta to ko video ngin skin do biang hang next video bye